Hello everybody, dobrodošli u Dota 2 biografija heroja, prevod na srpski. U ovom klipu ćemo da vidimo biografiju Batridera, znači ovog dosta wicked sick heroja koji jaše na ovom šiš-mišu ogromnom. Ovdje ćemo ukratko i da pregledamo ove nove neke setove što ima za njega, baš ima cool stvari. Šteta što se toliko ne bira više ovaj heroj, ali dosta zabavan. I preći ćemo odmah na ovaj njegov lore, gde kaže da Batrider, biografija, nigde ne postoji takva harmonija između stvorenja kao što postoji u Yamaraskav džungli. Ovdje najmanji znak slabosti može značiti brzu smrt, a može doći od ujeda ili šapa, klješta ili kopita. Kažu da je Rider, odnosno jahač, bio samo momak koji je skupljao slamu u poljima svoje porodice i da ga je napala horda ubica šiš-miševa, da su pokušali da ga odvedu, ali Rider je imao drugu ideju, izmigoljio se iz zahvata svog neprijatelja i prebacio se na njegova leđa i uz pomoć svojih oruđa uspeo da ga spusti na zemlju. Kada je sve bilo gotovo, a on bio na zemlji bezbedan, pritom je drhtao od uzbuđenja i adrenalina, zbog letenja shvatio je da je pronašao svoj životni poziv. Godine su prolazile, a on je odrastao i svakog leta dolazio u polja i često sedeo u žbunju tražeći ponovo uzbuđenje suočavanja sa smrću u formi čeljusti šišmiša ili fatalnog pada. Postao je opsednut džinovskim šišmiševima i počeo da ih proučava. Jednog dana otišao na ekspediciju da pronađe put do pećina u kojima su oni živeli. Priča se da je te vrele letnje noći ušao u pećinu noseći samo konopac, bocu tečne hrabrosti i goreću želju da osjeti kako je to leteti po nebu ponovo. Zanimljiva biografija Batridera, opet ne otkriva previše o njemu i o njegovoj rasi, da kažem, ali vidimo da je uspeo da uhvati ovog Batridera, to jest beta, i to dosta njih. Baš je super ovi mounti što mogu ovako da se pregledaju. Ovo je ekstra mount za Batridera. Vidi ga ovaj. Baš da imam šta sve ima. I ovaj je najsmišniji. To je to, nadam se da ste uživali u ovom klipu i vidimo se uskoro u Dota 2 biografija heroja, prevod na srpski.